28. februar. Izuzetno lijep sunčan dan. Neradni vikend trebao bi biti za većinu. Međutim, na našem pčelinjaku je izuzetno radno. Pčele su iskoristile lijepo vrijeme da odu po dragocjene količine polena. Izlaze iz svih košnica. Unose polen sa košnica. Ovo je vrijeme kad ih treba pustiti, ne uznemiravati pretjerano. Možda nam je ovo i najkritičniji period kad su u pitanju zajednice. Zato što dolazi do smjene zimske i ljetne pčele. Pogledajte ovu kućicu. Pčele ne idu samo pola, kao što možete vidjeti na letu. Upravo su izbacile jednu ubiljenu pčelu. Znači, ovo je vrijeme kad pčele koriste da očiste košnicu od uginulih pčela, od ostataka voska. Neki naravno idu po vodu, zato je važno da su vam pojela spremljena, očišćena. Ovo je praznik za oči svakog pčelara. Period kad ja dođem i uživam na pčelinjaku. Nema se tu Bog zna šta raditi. Pčele se trebamo samo pustiti, nasmetati im da mogu iskoristiti ovo vrijeme. Pogledajte samo ovu količinu polena. Pčele zaista koriste svaki trenutak da bi otišle po dragocjene količine polena. Pretpostavljam da je u pitanju ljeska. Zaista radi. Naše današnje druženje završit ćemo s pogledom na leto.
3 sata popodne. Aktivnost na Pčelinjaku je umanjena. Ubrzo će kraj radnog vremena za ove naše male slatke zujavce. Bar što se tiče ovih izletnica koje su išli u sakupljanje polena. Naravno, aktivnosti užurbano se nastavljaju u Košnici. Mi vas pozdravljamo do nekog novog videa, najvjerovatnije našeg prvog proljetnog pregleda. Lijep vam pozdrav i medno vam.